Milli örnekler bir elişinde koşulup dülber netice çıka. Bir örnek öz tarihini taşıp elişini da miraklı eti. Niyara Mimetova da kiyizden dülber urbalarını ve kilimlerini yapa. Onun birinci işi 10 yıl evvelsi yapılgan kalpaktır. Urba ve ilvanlarımızdaki Kırım Tatar milli uslubu. Bugünkü levhamızın karamanı milli örneklerimizni urbada gösterip, onlarını saklap kaldırmağa tırışa. 10 yıl evvelsi kiyizden yapılgan kalpak, şimdi de yanı gibi durmakta. Niyara Mimetova kiyiznin genç çağında uğraşmağa başladı. Onun her bir işi unikaldir, çünkü bu el işidir. Her bir yapılgan işke sevgi aşlangan ve her birinde canı da aksoluna. Войлок в мою жизнь ворвался экспромтом, можно сказать. Ну, я так поняла, что все в жизни происходит не случайно. В интернете я увидела такой небольшой маленький цветочек загадочный, непонятно из какого материала. И вот эта интрига меня понесла, увлекла, и я стала искать информацию об этом материале. В интернете ее было мало, я искала книги. Даже когда поехала в Ленинград, в Питер, нашла 2 книги шикарные. И вот уже наполнившись информацией, стала проводить собственные эксперименты. Bu işnin ciddi olarak Niyara Hanım birkaç yıl evvelsi uğraşmağa başlagan. Onun aytkanlarına göre şimdi o kiyiznin yaşay, yani bu malzeme onu ilhamlandıra ve o gelecekte popüler olmasına inana. Başından usta internette olan malumatka esaslanıp öğrengen. Sonra bu malumat ona az görünüyor ve o çeşit masterclasslarını ziyaret etmeye başlay. Ve bu onun yanı ömür basamağıdır. Çünkü bu yanı insanlar ve işte yanı seviyeler. Здесь, в Крыму, я тоже благодаря войлоку познакомилась с Мамут Ага Чорлу, известным художником, очень неординарным, интересным человеком. Это человек, который, он задает вектор, но задает направление, а дальше ты уже двигаешься сама. Kiyizden gayrı Niyara Hanım ressamlıkla uğraşmağa başladı. Buna onu Mamut Çırlı ve milli örneklerimiz ilhamlandırdı. Onun birinci resiminde Kırım Tatar ailenin münasebetleri örneklerinin tasvir edilgen. Картина называется «Айле Дувасы. Молитва о семье». В ней заложен очень глубокий сакральный смысл. Основа семьи – это вера, дувалах. Главой семьи является мужчина, вот, пожалуйста, его знак, это знак мужчины. В гармонии с женщиной они создают семью, и у них рождаются дети, их потомство. То есть род продолжается благодаря той любви, взаимопониманию, которое царит в семье. Şimdi ustamız Çatırdak Ressamlar Birliği'nin azası ola ve mında da öz işlerini takdim etti. Her bir Kırım Tatar el işine bağışlanan sergi Niyara Hanımsız geçmey. O yakın insanlarına kiyizden urbalarını yasay. Onlarını da sergilerde takdim etti. Ustamız fikirdeşler arasında çalışmağa seviyor. Onlar yanlış şeylerge ilhamlandırıp birbirine tayanç olalar. Ustamız ayta ki her bir icadi işte malzeme de büyük bir rol ойнай. Войлок, он достаточно такой харизматичный материал, очень коммуникабельный. То есть войлок прекрасно дружит с ручным трикотажем, то есть можно рукава связать вручную, а основу сделать из войлока. На войлок хорошо ложится любая вышивка, будь то золотая нить, золотое шитье, будь то вышивка мулины в разных техниках. Аппликация прекрасно тоже внедряется в войлок. В общем, я хочу сказать, что войлок – это материал будущего.
Киезден бір шейні yapmak mümkün. İstesen urba, ayakap, ilvanlar ve ilahri. En muhimi bu malzemeden yapılgan şeyler soğuk vakitte bizni korçalay bileler. Emde gündelik urbamızını yaraştıralar. Niyara Mehmetova da ustalıkla bu işini devam etti. Onun esas maksadlarından biri bu milli koloritimizni saklamak ve gelecekte de onu mod etmektir.